Working President Joka United Democratic Party uba Titus Kain hene kesngi wala priang sngobha yakino Krishan na ki weipat ki party ki bakantup na ka TMC Congress HSPDP but NPP ki balawan ban penyeso thamai ladi but ka United Democratic Party ya gani ki jingalang la penlong ha plau jong office traikam jong ka seng ha maukorwat Southwest Kasil District Hakaba yagani kejingelang la penyaj da uba Renington El Tongkar Emily Kamokorwan harangkat kejingdon lang jong ukertong MDC jong ke UDP uba Jas Nongse kinongkit ka mahakmat jong kaseng uba Titus Kain na bakaran hakani kesengi ulai kejing kublai ya ki pajba ki balawan ban peniso thamai na ki wei ki political party sya kaseng UDP parti ban pensiat inga hagabangan sim ni ka dikalungkor nasgo bakalong ke ke kamram ke bakia hadu kata-kata menne ai kublai ba tito sidang lek ban bamja menta wala imdon chu ang ni ibala ai kecing kren bat kecing penito bat ibala ai ru ki kenten song sbai hagri jilang kentup iba Robert John Karjarin ibala batai sena ya kecing don kam juga des council bari ba MD Ramsey ibala kren menne ki babon ki mat kumno bagin ya kum ke parti haga bagin na penklan kamtam hagi ji de begini election nagaleng jonga ngalakut jumut bangan ya seprang haga bangan try met ban sem kat ka bakala tenrei ngakwa ban panmap na phigi pajba meni i ba titos silong ba kadai ka kamram jonga ban hab ya kendut lot iki pajba lani yakin nong Krishan bai kinong Krishan yang ba arnik haka last election jong ka MLA kidan ko makhat ar hajar ngala songtho balesi watang khat ar spa rungampoy ban lek ye kendo lani ban ai ka telefon ko hanre nga shimi ka kabu hapdeng jopi kinong Krishan ke bai map yanga bat nga so ban ong ye pi kamen jonga ka kwa e ban ye kren ban ye kendo bapi hanrei kejingduna juga por hai ini sibanai tam ke bangan yok menta desi ke bekat tu gani ke bangalala ban kontak hai ke digisngi ke belalek no hanrei hai ini sibanai tam lesi kalong ke ba adu kata-kata rengkat bat ke meeting ke bangi haban pendet ngasim me kani kejing panmap napi bat kejing kerpatrit na genang jonga basim me kani batu pin sausen ai lani pin yarap da kata kejing kri ke munsim solem banong nganam yo theo yu badu jes mo namar shimla phun yanga namar kamansim berbor ka don batpi haga bangan ai ke jing shekri lada kalat ka pli yanga bangan long kumunong mikmat wat lada ka kam ka ba ngan yele ekri election ka dei tang ka kam MDC ka bamdei lesi ka ba he hanrei ngatip ba ka ai ka ba ka don ka kamram kumunong mikmat lemau MDC kadon na kajong kabantaban ay kajing shikri ya ki paiba bat ya kari bagajad benreo hagi digi singi kidon shibon ki mat ki bai ba tito sila pen kenmau mane ba ki barang sateng haga bangi kwa ba lakum no no kadiga dong katany bat kari khasi ka ba i kajungi kan yo ya kajing da ka bakarpang kum gajad benreo ripai hanre ki bon kini ki bel ki barang sakut hado menta ban ngai kmi renti balar kalat kapli nga batler dengan poi sikatong ngania don beta hakata gar kom perkhat ban sandur haga dengan wenra ikar kom perkhat ban ye trailang bat kapati bat ke isi ke batmai lesi haga bangin wenra ya ki bebon ki mat kumno ban ya syafrang haga ban yada ya la kejong gari begejaj medreu i message jongai i kemi jongai iba la ai ke jingkran kendiat mane kibobon kim itu bat kibobon kim yo i le siwat gadur kmat ngala ong iki da ka bai nyo ai ka lat man ta kasni bat ai ka jingkren khndiat namar ka kam ka bai trai kumi astan profesor po nehu ha ka ba ka khia palat bat bon ki por mla ban don rekat ban nga hanrei kumbala ong ibatitos halendet jong breu lane unono rangba idon lesi ke kemi lani ke long kemi ke bekersian ngaru ngaso scam daga jingdon jong i bat ke yeng ke sem bal ai ke commitment haga bang nyaj seprang ke kam haga bang ala persyang hakini ke kendiat post nam ban don mata ke politics kumban pen ke mau
ngalai sedang bani ya terkat bani henmen dengai bubres bam kwai haduar blai na dus nem khnai fusau bat ila job aus nem khnai fu khnai hadu arjar sau bat ila khatno aus nem arjar san bat hadien ketang ngalai don terkat babu hadrian bam kwai haduar blai nadu arjar fra hadu arjar khatlai bat nadu hadu arjar khat sau ngi peniang biang ibu hadrian na kapati UDP kalau job dan buram kubak kendai jan ruspa tam fikan mau barok ki paiba bat ar hajar khatlai terter khatsau hadu ar phusau ngali yadon berkat bad barnek hai ka bai job kumba arsim kum emri bat nga so scam bahai ka dia kanti ki paiba oi ki don ki katu gani ki kentot ki bampat itu inga ki bampat tip ru handai nga kwa ba phi ki nong trei bat ki nong yarap ki jonga pen ai lam gani ke jing pentep bat ke jing pen itu kenang baken nom so nong wei yang bat ada ngampat poi lani ngampat yo ban ya kenduk mar khmat bat phiru nyakwa bat pin yarap lam yang hapo kini ki sipnai tam ei namar ke katkum ka tarik ke balabu kanong hak arpoi tarik jom lai Februari bat lese sah ki khaini ki Sunday bet kwik wei kajing kamba selection na ni kajing yo ban lek ki kisnong tau kanam palak dia simanai tamai bat ngabu i kajing senia kabuskam hayu nong yalam jingi MNA badan buram ji parnik tan ndok tongkha bat kumjuru api ki nong kit kam juga party nado naka circle hado ki primary hado ki polling station bat ki sub unit ki bafer bat ngada kapat i ki tungin ne trai kum wei breu hagaba ngayo i mantai ke khmat yo kini ke rangba arngot kalau pen skonya ke jimut jebkat junga bapleng kini ke rangba ki don sya ke jigit kri wat hapdeng kijing ya sotho ne gumtai khendet khansai ke jing perkhat di pai ba lesi kini ru ki rangba ki lak ban phetno na ke parti lani ki lak ban yale na ki wei parti kumba paro kitu ki bathamai lani ki barem ki belawan biang ban pentamai hakani kasni ban penyeso yaladi bat ka parti UDP ngi nakaliang joka parti ngi pedang ye phi daga basngau bha e badaka mon snau bha ka jongthi ngangek ru klem dan ba penbor manu ye phi kadehi ka jing sothu ka jongthi simet hakaba pila sim ya kan garai banwan penyeso biang bat ka parti UDP mentarasngi bat kalong ru ka baphala yang bangam ju kami ikoi bawat kilong kemiru di selan banwan sekhaman ban ai ya jing kren ka jongki ban penpau ya jing snow ka jongki bat ban pen tip ru hapdeng jongi ki ba ya jing don jongki bat kiwi ki parti bat mentagi wan biang saka UDP teh ka kerteng jong ka United Democratic Party nga priang sobha yapi bat ka jingwan ka jong phi kanang pan khlan chu ya ka parti hang ni hamau kerwat bat nga kerpat ru iginong kit kam jong ka mau kerwat circle namar philayo so mane ki bawan ki ki nongkit kam ki president ki secretary ki member kebomot ki nongelam ki ba khamat tekan jendala bae ba phiru phin accommodate iki lani ban pen khamti ka kam haki namar ngi suthu baki bawan kimdei tang ki basyukersan henrai ki nong trai bakan long ga jingkerku naga banta ka parti haki tu kisnong ki baki dan bat ka banta ka baar pagalong ba nagaliang jong ka parti hi Barokaway nagaliang jong ka state election committee ngiladep pen scam ya ka kerteng jong iba Jess Tarwell mo o Jess Landroy nong si kum u candidate na kanika constituency ka jong phi ya kanika election MDC kaban Salong Shen bat ngi so tenat palat ya karu kompenia jong ke election committee hang ni mau kerwat ya ka pila pendep ya kanika kam da kejung ya tap boot
Kabamut ba utau bayo bun ya kajing kersan ulong kandidat. Kadika kumulaoy ba Robert mana kadika democratic way kadika rukom ha kasensyar pat ba baka majority hi karai. Tinrei habangile ya kataru ngisutu ngilale ya kababahatam. Tinrei ngisosi badang dan pat ki perlok. Kibala apply banlong ki kandidat kila penino ya ka jinglong kimmen sim lani ka jinglong kelung daga bagi mino naga parti katuhi kala pensisya ba kimpat long fit banlong kinong yalang haba pisutu baga majority kamon tanghang ta pila de ban sutu ya karai kata ka de ka jingyu i ka chonga tena kata daw nakaliang chong ka party baru kawai kung mangilapan scam dia kena kapor laong yang ada i MLA ba di chairman bangan penitu ladi ban pen scam syu Ahmad Jongfi hakan igasngi yai ba Jaslan Roy nongsi kum u kandidat bapura banang ni syakman bapihap banya Tracy Tom banya Trey ba hagi primary unit hagi snong gitaw gi jongpi klem syong thai syu kenang ba ka jingjob ka badan burom kanwan kanu ka jingjob kanumwan lada ngim Trey sitom wat numong bangin syania ha katakal kal kaya fair ngalamat yaladi ha ka election MLA ka bladap kal kalabe dan ren dala nyau yikibut ngaduna khat sanbut banyo e kajingjaw namar bangila syania hagal tena takada wat num syong thai ngadon kajing thut hagal election MLA kabladak manitu ipi ngalaur bakani ka kejat kazonga ngamla ya syu kumbasi banai duna ngakam sempoi syu sakisnong ki panghap bani kejat ni iya ka UDP ni setenat UDP tang bagaya trilang bagaya NPP dan ruki baong utamo parenek bon ba baong ta nega kwa ban pensyai pi haka sensyar pat ba khamtam hangni ha megalaya kabasdang ye ka coalition government phi bentuk kasdang na megalaya wat ha Delhi pajudan coalition government hakiwe ki state kam judan dai ha ka por jo ba bibiling do balas dang ya ka coalition government balai hak sedang ya coalition government lani kata ka jingetre khaulang ngo boong khasi lani ka sarkar sendrop namar baki paj ba kim ai ya kanu no ka parti ban sensyar marwe takadaw habdon bet ka coalition government namar baki paj ba mendai mangi bakwa banya tre bagai NPP mendai mangi bakwa banya tre bagai kongres ni ka parti ki kwa ban sensyar marwe hak election MLA ka bladap rogila krensyai bagi kwa ban sensyar marwe Henry na barbangi myo ya ka number. Ngi hap banya trelang. Bat kita ki like minded party. Lani kita ki parti ki bangidon kejingas tu jengun. Bat haka coalition government kidon kita ki common minimum program. Lani ki program ki balong common. Balada jabat. Baka nunu ka coalition government kidon ki issue kibami kung ka parti ngilaray bangim day ban snapchat lakadan ka jing bakla hakan nunu ka government kabayalam da kawai ka parti balada don pat ka jing bakla ngi kung ka UDP ngimla ban snapchat ngihaban peni pikan mau ka sarkar ka baladep MDE 1
Keren kata ke jingya ki apa ke power department. Ni dawa. Yang power minister bau de ban kri no itu ke portfolio. Nama balik mengilang. Baka don kajing bombe ang hantu. Bak kabalay kabang kwa manong ipi. Bakum kinong yalam jaga parti UDP. Nginom yalam bakla yakipat ba. Ngiyeng halor ki issue. Ngiyeng halor ki nongrem. Ki matrikam. Nakabanta upat ba. MLA jong piu dan laga jong program. Baruan rae karoy ka para konsensi. Lakalong ka surok ka umbam umdi ki hospital bakum ta terter batwat ki skim simet. Kita kini ki program ki bangi haban le. Bad habede ba ki issue. Ki babon ngi haban tikaw. Natakada ho bangi wan sikipat ba ngidan ba ki issue. Ibaro ba nga taray la kren mene habede hapo district council. Ako aban syukun penken mau ipi. Bahaka election MDC ke baladam. Ke parti DP kayo nyungut. Bad hadiin lawan penyaso we independent kalong prangut. Bad kidon arngut ke HSPDP long sipungut ngiyok ban lead ya ke isi. Bad hakani ke jinglit ke jungi ke isi. Wala da kade nru benai nyo benai. Hapo ke jingalam jung ba tinwel. Henry nambar pangi biang ya ke number. Gilayo ban lead biang hapo ke jingalam ke junga kumsiam. Bad hakani ke jingalam ke jungi kum ka parti. Kaya ke berapan kemen yang wat hadin bangaladu no ya ke sikisiam. Ngalayo ban le shibun ki kam kum balapan piyay ibaraban. Baru-baru udah wain na ki legal advisor jungi. Bujidan rengkat bat ngi. Ban ajin mud, ban draft ki bill, ban snai ki bill ki baper. Ki balapun sausan teling layo asen no gobernur. Bat danro ki bangimpat yo. Henry kabak so tenat kalong. Baka isi hapok ka jingalam juga parti UDP. Kamsyam dan kano-kano kajing kentho. Kamsyam ipenti kenapa tu kandidat bekerjaan di banjok. Kata di kajing long kajungi. Tengah ngej bahagani ke kanti bayalehi inhaban tristom bunsya hamtam bade yaladi. Ni piong kumno. Mo habelehi te. Mensyua yale kiwe fi ikong iong haduk hilah tangyong kiwan haye. Dari mentah. Bapiyalehi nai tangyong kan. Hilah panang saw syuk-syuk pat. Nama beli habelehi te lah tip baka buram kanwan. Kamut kahat kahamat kadiban pu. Mo kedur kamat kadiban pu. Kenang ban penti kena ya kajingjong. Kendian ngakwa ban keren sepangga parti. Namar don bon kibriu kibaya keren hagini gisngi. Kiong baka parti UDP kamlong syu. Dan pat kibaong ka parti tedang itenat hi ke UDP. Tamban dapet hanam dan nong yalam kiong. Pi ka parti UDP kamde ka parti kabadan tang uwe ubreu. Aku akan percaya pi kata. Kamde ka parti jongno. Ngimju ang nado basdang yang ka parti banong ka parti jong ubak bring. Ngimju ang ka parti jong ubak kek. Hiji asal kata. Ngimju ang ka parti jong don kuparoy. Bat menta ka kentiru. Nginom ong, ngimju ong ka parti umat ba. Ngimju ong. Pinum ya so hanu no banginong baka ni ka parti umat ba. Henry kiwe parti nga taray piyo so. Yung o kato ka parti uta. O kato ka parti uta. Baka dalawin hukum ta. Lala piyong baka ni ka parti jong titos. Utitos ulaban le kat bangamon. Ngalaban le kat bangamon.
ngalaban rai kat bangaman, ngalaban ai tiket kat bangaman, pinamla balai. Mereka parti UDP, mereka parti jong kebalong kolektif leadership. Ngidan dak kenhun, habangi rai ya kenhun kam ngidan dak kenhun. Nak kata kada himju ikut bau presiden jungi keren kat balap basyam hakikat kubur. Hiji kata, jukran kulmar, jukran sosiet, jukran penklut. Mereka habang keren pat, ukren ya kabadai. Barkadai kabang idarai lang, daka parti. Hadian bang layo ya kajing ajing mut jaka parti sakren segi pat. Kata kadai ka parti UDP. Baraka parti UDP, PI. Kadon kajing yarung, kadon kajing yami. Kadon kajing sutrai haka parti UDP. Ngakermen gitu ki parlok ki bawan menne. Ki beladon lang. Bat ke parti UDP haki stem mensua. Haka por ke jong ibak bires. Ngalay don lang bari bak bires. Wala lang empat long dong ikmat haka to por. Ajuan na ki meeting. Jadi khuri sakhi kata. Te kadega parti jong upat ba. Don way nong yalam jongi wong umno UDP kemodiu udai upat ba. Kata kadega UDP. Te kata kadau kadon kajing sotra. Kat sebab pilai. Kam tam begini ki breu ki pai ba ki ba ya kasang dulu. Hidon kajing sungjan. Den rai teng kadon kajing hiar kajing kiu namar balai. Ladang ipai pat haki constituency level. Ngidon kajing hiar. Namar bang imyo yaki nong yalong. Kiba biang haka tu por. Takadaw kadon kajing hiar. Pai kumolong hamo korwan. Haka por jong badang don ni liat bibi nom se ngijok be. Kadien bai khlat mai kadon kajing hiar ka parti. Dengan sopan ai kublai gini girang ba baki ne adu mentah ka parti. Ni sudan bok mentah ngiyo iba renik. Long emeli. Ratray sitam. Artem kum emeli la yo ru long minister. Ba ngakermen hapo ka jingalam ka chungi. Ha parti yang ni kanang klan. Mentah kasi khmat chongpi kum u candidate ha kani ke election MDC ke Bangsa Longsian. Dong akhat lang ru yai Mrs. Jui bagi khun.